Mbahaye ikaze kuri channel yacu DaduTube. Aya ni amakuru agezweho abenshi bari bategereje. Mukande subscribe mujye mubona n'andi makuru ndetse n'inkuru z'urukundo ibyo iyi channel izajya ibashyiriraho. Perezida Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri yize kuri COVID-19. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nzeri umwaka wa 2020 yayoboye inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro. Kanda subscribe turebe iby'inama yavuzeho n'ibyo yanzuye. Ibiro bya Perezida wa Repubulika byatangaje ko abitabiriye iyi nama baganiriye ku ngamba zerekeranye no guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Hitezwe ko iyi nama igira icyo ivuga ku ngendo za rusange zihuza umujyi wa Kigali n'intara ziherutse guhagarikwa, ku mashuri amaze igihe yarafunzwe, ku bikorwa byahagaritswe nk'utubari, ku batwara abagenzi ku magare bamaze igihe badakora n'ibindi bitari ibyo. Inama nk'iyi yaherukaga guterana ku wa 4 tariki 10 Nzeri umwaka wa 2020 iteraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Dore muri rusange ibyemezo byafatiwe mu nama yo kuri uyu wa gatanu. Ku wa gatanu tariki 25 Nzeri umwaka wa 2020 inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 10 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2020. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe no gukumira ukwirakwira. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeza ko ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa ariko hakiyongeraho ingamba nshya n'izahinduwe ku buryo bukurikira, nazo zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa. Ingendo zirabujijwe guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Amashuri azafungura mu gihe cya vuba hakurikijwe ibyiciro byayo. Gahunda y'uko azatangira izatangazwa na Minisitiri w'Uburezi hashingiwe ku isesengura rizakorwa. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ziremewe. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zijya cyangwa ziva mu karere ka Rusizi ziremewe. Amakoraniro social gatherings y'abantu barenze 30 nibasabwa kubanza kwipimisha COVID-19. Cyakora abantu barashishikarizwa kwipimisha COVID-19 ku bushake bwabo kugira ngo barusheho gufata ingamba zo kuyirinda. Abitabira inama meetings and conferences nibasabwa icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19, ariko abategura inama bagomba kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima harimo kutarenza 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateraniye. Abatwara amagare mu bikorwa by'ubucuruzi, abanyonzi bemerewe gukora mu duce bari basanzwe bemerewe gukoramo. Barasabwa kubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima ndetse no gukoresha ingofero zabugenewe helmet cyangwa se casque kugira ngo banarinde abo batwara ingaruka zaturuka ku mpanuka. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Mukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo mube muri update. Thanks for watching. Kanda subscribe, share na comment uduhe igitekerezo. Hari icyo wanenze waduha comment.